DJ so director Agya Koo. Oh papa ne we legend. Okay. For ye like over experience. So school bro. So with me go school more pa. Charlie. Papa no be on in me yam dey 100 million atwa movie. O be we ni am 25 million. You say na 100 million interest. Eh, say the 100 million atwa. Nice. Can I say? Can blame me artist ni Raske ni Shifo. Because I'm see me twa pole ntimi dey na pole. But at the end of the day, na ntino utwa pole. Sa no more kan. We hu ni say we star, we hu ni so no say star ntino. See the dialogues no more mokra na. We no ha na ho bebre. Wu jo papa he movies na na all stars ni nyina. Unya say na Likee be man of the moment in our ball. Even me cry no abo papa. Pa oni Shifo. Because one one dey na say any pa no. O mi aye. Papa yi. I didn't know. So wo ebusianfo wo Ghana. Na se wo pese wo send this kama wo mo a. Download the Lemonade Finance app no e wo App Store, Google Play Store. Never send this scammer we busianfo a omo wo Ghana. Lemonade Finance app no free. So we send this guy free. Very easy and very secure too. Exchange rates no so ye the best on the market. And catch our busianfo omo abotre say some person mo send this scammer wa. Omo use Lemonade Finance. Ubet me download it with Google Play Store, any Apple App Store. Kai say Lemonade Finance free, easy, fast, and our exchange rates no so you're the best on the market. Hi, the name still remains Armstrong Poleeno at there high Poleeno Multimedia. And then many director a friend Raske. Obia onim from today, onim see a friend director Kelvin. Or no, and then name in no ebe train come on Poleeno Multimedia. And see and community you be deeper from Kumawood till now because we started a check on your neighbor. But I'm a catcher say baby I will be an say pick up papa out there for any chair baby back up for some motors Accra Christian Village drew house of far the peka be out or Obama be what I say Obama the neighbor so adding a war from Kakra because in Suto and so for my adding Free of a sim L0243220875. Sounds on a Lemonade Finance app say, baby, I will be able to say UK, America, and Canada. That's all. Person wants send this car. Emrefia use the Lemonade Finance app. Or more, and I'm making sure say app rate no, and then outside a retail binyan. Pay. I was sure app ni no, or more, and or more rates. I was sure. Multimedia send about a few bits to say Ghana, Nigeria, Cote d'Ivoire, and other 7 countries. Use the Lemonade Finance app. Na enya the perfect rate or pay piano. Me was said so in anything that happens via a normal vibe. What you say? Yeboah. There's that. What will be Poleeno. Raske. Yeah. Na go for there. Nyame adom na also. Just you go soon. Yes, my first capa. And I see the more day. All right. Obia nim say your friend director Kelvin. Yeah. Director Kelvin. And then all of a sudden, Raske ABPM. That's Poleeno. All right. First of all, I mentioned my fans in Mom Wabrichini. The OD kind, Derek. Derek is all UK. Okay. Papa now, or boy me, pa, and Ponyam, me, my or boy, we be a friend of your command, Derek, UK. Okay. Or boy, pa. Now, you can't Raske a long time. So because I may come with as we just idea change. Okay. Bonatofa. Maybe Bonatofa. The thing say you do back from Kumawood. Okay. Kumawood call from Accra. Okay. You better start YouTube. Yeah. Okay. To me better now UGC. Okay. Then by UGC now. Offering him a better now UGC. If Ashtown. Okay. And I'm cutting out. So Ashtown is moving. Me Ashtown is moving here. Okay. They call from Accra bar UGC. Okay. But man, but now UGC become cutting the champs one son. I may buy UGC. Okay. The UGC need na we know one Cincinnati train. Okay. And of a buy. To for buy and I may bar hanum.
Oya for Likee. Likee. Okay. Yeah. Buy. On so better. To buy na on so better. Ono cry better na me better because ono na introduce you UGC. Okay, me kai say na me buy UGC me buy for her. Yeah. On African basis. Na China na e wa hanom. Yeah, na me try. No buy. To buy na me buy. To me better na ye started say boys so ye na adwen so beba. Okay. To boys ban na Shifo ye de eba. Ni nyina better nti ye tena se ye hu say move no kofom. Say kofom sa de de a ene ye mmomodin ana nke ye planning bibi. Okay. Say TV series na ye de ayenye. Ene ne boys tena se say ne ye be ye series de aye de. Akọ TV station ni aye. Ti ye di can start planning ye ya nti ni twitwa satan nyina so no na chinchina twantwa no YouTube. Okay. Na mumom so ye omo YouTube yi na but YouTube no na ye hu ni say ye movies na ye no mo kate short comedy no mo da kwa akoto be na ni timu mu a etwa series na twan so ko twa ne short videos na ye sere na ye sei ti wo mu ma na ye na ye se da bi ye twa we no YouTube twa series no say the series no ko utwa series ni bi na so the co station na afi no mu wi o mbesa ka kire o say sponsorship brand sana ya say you say percentage na sa ko ye long percent boys on do na boma mu no ya na e mu ma na ye se da bi ye be ye chinchina twan yi ni bi ti ya dwunya twan ya na obefa ya na ye kwa kotwitwa bi ye be ne nam ha na ye bi twitwa bi a to wait one day odo fa twa yi ni bi na month na so no kwa koyiska okay no do fa tena ka ni mu tu ye o sheda no do fa tu ko se no introduce wa kire o fa no fa na ye nyina ye fa adwen ma eno introduce no ye de one ne ko to mu ko bank no koyiska we no yiska bibre bi to no do ma fa ye de ekura no mu ba ye dollar no mu yi ba no mu ko o sa ni tu ka no ko no mu ko sesan we no mo fa si no YouTube no one of a machine was a fine YouTube okay. The free ho and of I say and me na so one of our will be a channel any be man na I say any asresem me no offer be a miss be you know na ye de ni say nama say 0 subscriber ti afeni start ti wo Poleeno ni be hu a unu subscribe ye onjo phone nye mama ni agene de aye me si eno ho no ye ni adwuma bia di so na pa eno ne ade mo subscribers ye ni nam timi dama ne akofa tafo ne akwo wuram pankro no ne akwa asa ba because the whole day yes inya ye me nya kura yes inya subscribers send de befi okay sanga kra ne ye enti edu ba bi no na aka ese ye ne ye nyina because ye nyina ba betana de enken mom ne ye de YouTube no starting ye no to mu wo ma de hu yan se ne channel na o ma so okay wana hiti amanfo because me say na woman ma jato okay na ma yimani na ma jato na ma yimani na amanfo ye na wonye YouTube ni sa ti mu se ne dia so na yo astate be mekiska na na msme ye one na so afi me na me ye me bie cheye no o ma na o mo wa akiri Shifo boys one afi boys no obenya 3 channels wow ni na so asoso okay wo ye adwumagum am si afi na me dia nso am si be dey afi satam akosi TV mo mutimi de India fo no mu twa na eto oguma wo so mo ya na India fo no hwe no mo na am si afi no mo hwe no me te akosi chale channel ni si ba bi adu ni hu de me ye bi mo boa no so ye yi kitu abi still na me channel ngo bi dia dey me kwa o de ya so o ma tena so ara abey for lie o chedi o ma tena so se di abda da bi okay ma me change di no okay instead of na Chaos Films okay na me de ma me change di ntimu a nya Santamai Santamai TV na me ka ma fa nti wa we YouTube video we no interview we no see of Santamai yeah and etia no obo adwuma pa na videos agree go viral ha fe to aso me bia na Santamai na me ye hu yan say video ba kwa ma ye videos na me de tum na shoot na shoot ata na ebu so bia channel Shifo bia kasawale ni ye mu nyina no mo channel nti de ye na ye tena se ye se da bi o se nyina ye kan hu bom na se Poleeno ne be ye na adwuma ma na ye nyina ya boa that day ne ya ma no ye na ne ebu ade chan ye ne de ye chan ye Shifo de ade chan di sana na ye no ane be duru samri na ye so a obi ani problem obi anya ni sika
so we the wunya we ya na wo boa no na aye aboboa won timi nko se me ko ji we iska ese eboa na we so na obi an charge obi okay so nti ko na nima du ba bi no na akwa ese aye so obi anya ne de na obi anya ne sika okay sana ekoko nti ayi ne de eyemo oboa na nyina eboboa ho and bedru all right by had you from Kumawood sector or the Ababidru YouTube and I say comedy how they entertain Ghana for nyina no a quite bear so na ohun say okay fine say me channel no enyini nti o say me focus na me YouTube na me jai series no kra na me dey me twan baby a me hu ni say na series no munya sponsors ne ma so hu ana afejo kokra yesi ko sponsor bla e ba sa na akwa ye bibie o ase waye adwuma waye odi sika kakra wo ho aye adwuma na wie na be 3 months 4 months nye be YouTube no de bla utwa na within that man ton kra no boni sika kra de ase simple man ton kra o man nso no the amount na wanya sika nti me compare no ne we no hu say anyway yes eyi no okay ana senga na ye artist no movie artist ne no mu nyina nim say YouTube me yanko mu nyina adwane bae okay because obakọ set to akodi 1 week 1 week e bia over charge say bia 5 million e bia 10 million okay eso me metwa movie one day e bia ma nya kra na me say ma anya hwe kra na e bia me kakra na me nyam dia me di twaye anya dia anya me di be de go di bedede but yen ha de o I from fan chairman me home family nti kra na mo home ani ma cha wa ha say no YouTube no him say a pay off than maybe movies no but obia why movie there on say the technical aspect a movies mo no e be a close up shot mid shot YouTube no mun kanesa YouTube no de ye nyane sa first no ye start ye na on say na the phone okay sasase no na emi say e short comedy bia o ye de ato e ntine ye the phone e twa na enye say bia ye the phone bia na watam de twa okay the high ye fa high quality na etimi bia 1080 high the wom need that ntine ye fa no ane ye de no ye de etwa ni etwa bia so a you make sure say e be like a movie standard type timi say say me na me kura me camera na me twa nim say master you see okay timi gina master hono kakra na meye ma je say me medium wia ma ba we OSS Matia no ase but then the enkofo bebre complaining say ye man say mu twa onze de o ka say ukita master obeko mu mid obeko mu OSS onkate eno onkate ebom na say bia nipa na aye mistake na wakate no ko far from the other shot they now they be say na be inject sim ya eno na me chere say obi a watwa movie unim o ya director ntina o me to question we ma no because why you adwuma na che na unim all these shows no ade na mo implement because engofo won say YouTube no ade a ye nyina ye twa bisa na say ye de agu ho na ye de agiska keke we don't think about the technical aspect of the film in no de make marker say say with this no any more be free baby but okay for yena de ye hu mi say baby aya kodu no e wo say ye standard ma de ne ye de ye fe ntino ya bomodin so gusu aye pe ya to no ma we ya to black magic ne that kind of way sometimes no boy TV for to me be fe to me ka say omo pay videos no content na ya use ntino e ba sa na like ya to cameras black magic ne that kind of cameras libya obu to da bia ye video na ye story na ye see tripod so okay ne ya twa na movie standard okay but bebre na etwa we no akwa say oh mu twa bia ye ka say oh ye si nipa na twa de bia no some people bia omo no mo hu say ye na ye omo fe ana omo hu say ye si iska wo mti na so no so fa ade bia na wagina ba bia twa wo movie sa na no mo ye no movie ne e fra bi pole it's YouTube so mo pole YouTube pole so it's no bia ye ne de bia no because of say ye adwuma na chentini ye adwuma na you make sure say be standard instead a movie standard say be obi hwa obun say ade we de
ne kwan so ana why no because ye kura na ye de tuma obu o wa ye movie maker hwe video na otinga say ade de na nke se mo de ma station okay me say ade na hwe na okay bibia ye okay nti no o ka say fama movie alright but once na o ka say me say de na me adin Raske yeah edru ba bi na me twa yi no me no me started from acting okay and I'm the buyer before I was starting me started acting now me boys production okay. boys yeah me I want started I'm starting me na Yeboah Mora mo fre Mora na friend be ko okay Mora and some kind of anomane we mu omo nyina ho na started free boys so me started from acting me we na dey continuity and mama dey start director ana hana me sabe acting the video no bia ho abu a ye twa de na asuma sikura won timi ye no betimi ayi ni nyina so Dr. Likee and the wadi we mama okay ya de na until that time ni nyina na lockdown the man bi nya di na Raske na lockdown na of a trap movie Street Girl okay Street Girl ho na ye di nya 3940 satana o ma kan mai yeah 3940 started discover wow yeah and ye de ba UGC na de be twa Street Girl ti ye twitwa ya ne na ebu am nya twitwa ya nti eba be yinumu no that was 2018 mu no na ye de yimu eba ye kan say chichikumu started here the eba because na ofakutwa 1920 year one kutwa o yesu ya movie ndi to ko no kuhu no say akwa we de to no so obi a hu se talent wa ko ye de ya obetwa ye de aba na mo so wo no de ya da bo ti e wona na duku chiku no so beka ho to beka na se betima pe chichiku ni 39 because 39 no woni ni guru a wo ye na we ni so woni dia we ko na we so come ni na ye de ni wura ma na ye de ne baba ya ni na ne ebu amo ese twitwa ya na ebedu okay what born na Yeboah din because this question na me say mbisa it got to a time na Yeboah and YouTube icon you can say obi a owoma ye hwe pa na Yeboah and when I don't know how to me person me bisa question we ye me say me kana as akotwe obi when and I Likee e be Shifo Paaaa say na Yeboah and then a mumu influence and a man Likee is Shifo Paaaa say na Yeboah na and I me bisa questions ni nyina bom talk no answer ni nyina and I dey so na of late yen hu na Yeboah e wo mo ayi mo videos okay I'm sure some people would like to ask Intina yeah maybe some you say adwuma we aye no new bia na be tran so sa afebo okay yewo ye bia ne de nipa no nipa yi nipa and before nyame be you aba no yi na be so ama obi foforo aba no se wo no anya wo homework yi a ene ma besides outside down ema viewers no so be pay other people no sanity okay but me no nana asem no ya na mintimi nka bebree say me nua no okay yeah ana me no adwuma we no aye say like ye nyina ye nuafo so na mtene ye bobo ya ho so ho na se obi aho techima na se me ma ko ka dunia e bia atibisi ya wuyi emwa fi honum na ye bibisi ya me ya director se me ba wani be ka sa wun se ye me ka no me ni me de me ka be boa se me ko fa wo de me de pe artist ni nyina asem no especially ofa can say we ka sa artist ni nyina because me ba nche na ka say we ya ye ni si mam o ya at the end of the viewers no na our credit na our credit so because me bo me de wo na wanya sa credit so intino nana de na wo kan de I got to a time now directing and indirecting na o directing na directing but e do baby a na aye bibio ho but ni na bibio no viewers they can say bibio na pesa me kan viewers na kwa comment ne ba okay so na almost at him the day near more na okay at time the be a o mo kan tem the day but I don't know so ade a mo pe no dey ade o mo pe so hu be un say na no wanyi
ana woni nua ketewa ne me so nti wono no de no minim but say ana make say year to year year no duru ho na say wo no want me ammo no ma bi mudin a na want me anyere wontam mudin a ana yesi obi foforo be pass by a quarter obi be ka say I put it to you say I put it to you say mamo ebia wo ye bibi tia director Kelvin bi ebia wa ye bi asia asomasi na de wonye iboni bi ente waboa e pa obia channels ni nyina waboa na aboa channels ni bebre but I say na say de na akwakoye ni mama nchire mu de ntia na bia wontimi meka we no the sense say wo ye adwuma TV station okay okoye adwuma TV station dinna akwakoye say asa wo fra why you busy wo hono on say why wetu ko say TV o timi twama YouTubers ni ene wo ye frɛ no okay say say mi de nyina ye frɛ ye nyina ye say ye pese ye de ye hihye days no mu bia say be ya enkonko ye say viewers no be say wo story we dada won to aso won ye say so nti ye frɛ obi ama no ba wo bae ye nyina ye hihye bibia ye nyina ye adwuma all right na say bobo wo kutwa different channels. You know, me plan me dia me ba be ya me time me do na ebo wo. Okay. But me na me friend bia enye ofa oni ho bia me friends wo me yi no. Me friend bia na ewo studio. Okay. TV. But now they say mu yisu no. Yisu no. Okay. Na me pese because free mu kura na kan me behind the scenes ni be obi timi bisa say bia wo na Yeboah. No e bia ya no oye adwuma adonku TV station. Okay. Njia okokoye o ebia time ma na wa ba be ye ni sa na tie na time so na kra so okoye ye nyuma wo okay because me ne ofa akwa kra ma koto no ane adwuma na ye movies a ekoye koto no ni nyina ne boys okay because ye embassy a better story be to say before na me say to say the legend Agya Koo be kan say every time be na producers ne directors mo yimi mu no na de be say na de even be ne ofa ye nyina ehia ye di nkomo sere ne aye se twa ye be adwuma enche ne aye ne asaba sa ya me se wo na aya me hu da wo koye kan say TV station adwuma no ye be ya ye nhede a ene wo de ne be crash na de nyina ye adwuma enti ahefo mo a na mo pese mo hu eno so no ma try ebisa amount director de wabo adwuma ache from Kumawood to na when na anya adwuma wo Kumawood mu da like actor ben na one director ne da Agya Koo nansi ya kwase makoda yetu nansi ya YouTube akwa wayosi channel man ya Professor Agya Koo kwa me na ati nti ono pena na on directing no pena na me pena directing but mantimi anya na adwuma ye de ba fom no but insurance nti when je so director Agya Koo oh papa ne ye o legend okay o ye like o experience adwuma no was sua sana me kan o ye legend ono ofa so ye adwuma no in fact ne neje okay the way o putu asem no the nipa na legend on o hwe ne kasa any the way o si tame eye na ade no un say yes onim de o say papa no senka school pa o start acting say school pa so utimi ko school more pa on chale papa no obi on nam Hollywood ni ayi oye buta any papa yi alentina because alentina interview ada all right my boy is all out what you say you said so and everything is possible to happen but mo van cham say me bo wa bebre me ho family director wow entinka ni school komu ekon kan anka oh papa ni like now na akra say still sa o sua de ye ka so obi sua de a ana acting is obi ya de a na say o sua de ankasa papa ni sua de all actor na say director bi a o feel say ne ya o ye na amboa industry e men ka say bodin o but e bi a before movie time adwuma we no say the omusidi ya satan say yi mejini mo ne ye say omo ya omo say artist oba we ba na omo ne nada artist oba we ba na omo ne nada e bi okra na me no mi hu bi but de na mi hu bi no de nkwanya mi anu na enye na director no ne man the director say well ba na the script we yi
na no maybe in fact na mwa kra. No a top director. Yeah, me come movie time. Movie time some guys say you hear the better name. Because Poleeno Multimedia we are in say e be boama industry no ejina. Yeah. Because we know say now this is the new phase of the movie industry. Because saying to me call KJT and answer more CD retailers screen hobby. What you say? And say any channel na ya bode raman ko phone say open video ara e bi akọ asanteman den YouTube channel na go subscribe. Obenya e movie side den ahwe. Na ya na me be mbusa say, me be mbusa question bi o. You can say your movie your videos here you twetwe. Like we abro puso ntimi hwe bia na. Obetimi ahwe enno ne education say ntina ame ne papa je yetena se a yes you educate ye to da create me call radio me akoka wanse ebi mu anomo kasa say you can say o see YouTube star we YouTube star and we movie star nti movie star and YouTube star different be no asama okay le won ne kan na na o mo wan kan le won ne kan da bi o me tifri guy bia no say I mean me so one dem me ona obisa masem me cry chim ya ebebo me Afroche me nim say lewe na juma I love it that much. Me obisa me on any day on any day. So no YouTube. Ono na wo kana juma na say YouTube. So we try YouTube. So ono me nam ga so ono say na make say asem statement na wo kan because juma me ye ni. Asem na me question na me busa wo. Na make a say asem na wo kan wako otu Nelson Mandela asem a make sure say Nelson Mandela asem na make na kai na dey nipa me ntimi nka sa asem no sa asem ye nipa me ntimi nka I me kote o baabi mondo nya hokra nya o da so no okay dey match me no me te free le wena no cheche na say say akokra ntimi hwe bi no nka sa akokra ntimi hwe o be so chere say I say you were comedy, it be a stage for. Among me comedy in stage, you were more stardom. You were TikTokers. Almost so agidin TikTok stars. You were Instagram influencers. Almost so agidin and I say bibisanti. Ahanti sa category na no ede. And I just say you movie so stars. Ndina ka say movie star, football star. Ahanti na almost a category no. But what you say? No, and I just say you YouTube so there. And your mom was writing agidin wo YouTube. Nya so ono so akan ono so to su mi ni. Say. Me dia me na what ono no the wo kan ya na me kra me nti wo na akan ono me dia me ti wo no ho no ba ko ana wo so akan living as so ono Kobi Kobi wa brechire the leka ade ushu ana ibusa na say me train wo back me train back say me ntias you no okawe Kobi kawe okan social media channel me ba me ya me channel me bi ma na wa search ampa me aro je ti ame ha say ya se bi ayeke abi wo ehwe o akokoro ehwe bi obi ehwe bi because this time no more than no ma yeah away asa di we YouTube buy enye no say enye obia nenim even the youth kra enye obia nenim on say man say no sa na na ye fechire ko sku ni ye fechire ye be to YouTube so ntem it's here no there so can YouTuber anything on YouTube and as social media enye but the uncomfortable they are not privileged to sanyoma no but ye ko bia ye radio nanse na me papa je discussion asema I can say ye mva say director Raske when ya hon dey hama show e bia Hello FM entertainment review wako when interview no watch him say I4 and I said T4 say mo pay movies ni biara say o fa ofo na untimi nya ma oba mfa ofo ma wo ko YouTube Asanteman TV wa subscribe obenye movies ni nyina bi o what you say na ne bana ya ama no but say education no monye na say education ya okay ya yesemi tama movie movie gina so no also sa movie gina so obi anim say ye ton sini e na ye kra no kwa me jokoto nya be gina so wani part one nti official movies na o ye bi now the call radio e promote nti sa ye ni na ba movie ni ba obi o so no onkon tinisi kan koto ko e da ye mbe yin TV amana he nti no na ye frɛ no oye yeah friend oye nti say
nipa no because me hu bi obi a na ose me nkoto CD nda e dey obi yi wo TV ama na he it is structures ni yes we ye we obi out TV station timi frɛ efrɛ say e be say you movie we me movie am yi ye kan say we akoye nyuma oboy koku frimpon okay am ye me wo ho mo frɛ me yi me opon je ma show no wo YouTube na sie wie no omo frɛ me so mo be so mo show sa okay so dem chanti eno ekɔ a viewers bi obi a ba eno ko nkofo hwe bi o ba de me kire ni say on say mo said anye ho education emma general public no ewura tokuru bi emi o say na mrofo no mo de ye ni ba no mo nya ho education na da bi say nya obi anate mrofo no de me ka na o so otimase enya obi anate YouTube technology what's the app with that Amazon Prime what download it that Amazon some movies go but say won't download it if I'm telling you say oh Amazon Prime now movies are very nice some my educator am what the same way so they are using phones alright they are using maybe other social media platforms but they don't go on YouTube for movies until say be radio ebi anka o series I watch on YouTube yem fan say be akoko frame porn na wo kan before I even odebe call YouTube why a home promo akọ TV stations be am mobile video why radio jingles are if you mo be can news are omo ya don't you think say e betimi multiply on on me to scar say entina make say side education money radio no etina say na mo kasa Poleeno pop dream be go abi afọ TV3 wo we wo nyina ko twe de tell ba na video okay fine ya he 1k me ba aha me de so kasa bi ya he 1k first na oye we promo first ene ehin de ene wanyeska ene ni wanyeska nti main na wanyeska first na wanyeska na otimi bo na mitimi bo nti main na wanyeska no e na wontimi bo me bo free oh bo me na me bo be free so bo free a you do see this na aha na wa ko me system me ya me 100 million atwa movie o be wie ni am 25 million la na ye o o be wie ni am 25 million that is so na 100 million interest eh say the 100 million atwa nice kind does say ana making say na make say na my rough estimate me my rough estimate me gas it's me oh na me end atwa say 10,000 interest oh say na that time no wo hwa say it can say artist jiwe wo to jiwe as can say oh na me that time bla me artist ni Raske ne Shifo because I'm see me twa pole ntimi de ne ye pole ba de ne na enti na o twa pole sa na mo ka okay na o twa pole say baby me say no enyam na me ka ma wo ma na na twa pole me ka na bisi so okay pa Thomas mo ana na mo ye adwuma no mo India mo ye adwuma no mo okay master India mo studio 7 for fine ti o mo betimi age bi abe 200 million 300 million 50,000 so 30,000 ne de eko no mo de ye adwuma no but e bi ye no ye ba be fa e bi offer no price na obi offer je omo no onje o sa and ntire ma ye sika na ye de e ba fon no but ntiare na omo se wutwa pole oh ye pole ne de start say time akokuma nu ti so na akokuma nu mama kale ne chef mu ne papa kuma asemo aha amna na agina so nti sa time no se me ne magic me boss ne magic se me ne magic o mu twa movie no mu twa wi yes oh chale ye be ko mankranso ana se ye be ko sehwi ye ko twa nkofo bi adwuma ma mo so mu hia at least we nyina nti se bia se we mu cost no ye 300 ye chemienu mo bia 150 okay da kwa koye de nti o bana no mo pa pole for o ba kwa go pole no sala no mo ye no we be na adwuma na mu twa ne because pole no de ye nyina ye tie no se enye standard like adwuma shabu ase no mayi ni bia na mo de aba ma pole me o mu grade 1 grade 2 na mo sa grade pole ene man tada o mu grade 1 grade 2 grade 1 na ye artist na ngasa ye for na grade 2 ni ye eno de o ma sesa man bi aye ho audition o ma e twa to baba bo so mu gina hanu no mu twa come on so ne we mate de ni mo bia
But you the Poleeno. But no, na me main particular Poleeno na more question mark on. The answer more question mark on say na ye the artist any grade say we pull when you pull. But a bit me nya director bi wa obetimi for all the big names. But na work na nkasa wo I no na wo pull and na trash. Eno wo ho pa. But you will also be an ngofo use omo no. Omo known faces but ejuma or dey omo ye. So but me that time me no na me ye dey bibian ho da na mani wo. Oh okay. Me you can say odami. Okay. That time ho na ye ni wo. Okay. But at the end of the day no so mba be fa ye nkofo na omu ni say omo boka bebre. Because someone na mo use ma me say wa mo ne spendila mo ye de omo ye we na ma mutu omo du ba be omo hu say o ma peke cost because omo de move ni ba kura na ni sika no say de osi pen no onya but ye de ba say be onya 300 million na ye be nyam 150 di no hu ni say ye de ya fani pan small bi ye de aye so no we be nya 150 no no be nya 10 na hwe ne de na ye de na it is a difference no does it's no so tell cost on so take cost so because that way ba obesi sa artist ni nyina have story on say story no say nipa be ele de esua de nipa be for kra na say story na gina asumasi ni obentin so a wo da mani nyina omo so na fa we mu bata no omo nya kan say supporting no omo moa we mu no but because of say director no ebi mu no omo no diskana no wo pa di ntino wa yemfa we nkan ho ohu we na danfo yemfa we nkan ho yemfa we nkan so obehu no no wasesa artist ni nyina ade ne de no story no we hu ni say o star we hu ni so no say star ntino say the dialogues no mo kora na we no ha na ho bebre empushi ame mo punches ma wunia nti we no bon akra eva akra na ye ya mu sa he do to ade ne de wo bewies ni no na the open wanya no squad no mo ye sa de ne pa say on feed you ma won to me and deliver ma ko hu ni say after all me ha me hu bebre say ye do so but say ye me no nkwa na ye star na ya fa yemi nu pa but so give you best good I was say ye ma we mu no mo new characters no omo hu say ye adwuma ti hiti edu hu say ma de na de ne de da ho a hu say hu to wo papa he movies na na ye all stars ni nyina unya omo say na low budget omo say low kra omo say below film standard we bibi o mbia ye do saa ne wo so hu ti saa no ma ne de say wo ye da tana wan sua saa de na because me this time no my imagine say asumasi na egina so na se minya na eni kwan say o kwan say me fa obi ono so ye nimu no okay no ono so be purchase no na ono so show the talent we here because nengo for be brace okay me use the word Kumawood directors no munnim how to create stars. I just said star be you know one no be video ti ye ba YouTube ni I just say ye nya ne sa nti na ma me ga se da bia no fa Likee ohu asumasi a ohu se bibi won mu no afre no na say no ye Likee ni na ye sa nya mo directors na mo ye sa say na me catch out say me say me ye crew okay so the me tell so the more support me hu a me fa no ba na me de na chia no no hu say we yampa bibi o mu yenye okay na okay what na me tell ha ono so nya ba o be ka mo hu asumasi we so ko so ye ka say we ye good ni say start use na say de use de bi good use no de fe hu so good no ana ofa use no na good be use ana mo hu say akra na obi na me use ye nti ye na ye use no bobo use nti ye use ye hu say o ye good and start ye say de ye to no be nya ni pick na fa ada people so bam no so hu de say wo ye de wo ye ana artist ni nyina no obi e wo hu de wo ye na say wo ka say wo de na ye adwuma na say wo fresh wo bla be ya de na mame o say mo de na onim me ko akra ho me ko ha yi bi say e ho na mam hu say mi ka say YouTube no mo hwe okay yeah director no oni that review de ma ofa no okay ti ne den say what you know say you be nti wo den say ye wa yi na wo ye na wo YouTube na mame onim say mo na mo feed directors na e kire de ati den jina na ti ye wa yi na ya na mu ofa dialogues na wo ma twere gu enim de ayi ni de say ya nti dia aka no de ofa wo unim de obo nti wa no
deliver sa deliver sa ade we for na cross nim de oye afo o tena se o ye sa ade nim na o mu gina chiro mu se o mu no wana na mse as o mo be ye adwuma ko mu nim we ni like well I say omo de na omo concentrate on the book na dialogues na ya twere no but sometimes and also work work you and yes sometimes cry no na the right channel was saying here fast good but ana make say un say ofa no obem omo mu manu hu say e say no wo ye okay nti say na wa ye no wa bono to fan ye de good kin nti say me can we say me to me use different exactly yeah so na me kire no but oro no am ye nyusu no okay mo okay what am kire no o me yetu mi na di bi kan ho e kan ho aha all right mene director Kelvin and Poleeno Multimedia komo no emu ayede more what I say na yesua de so bebre me church because the industry baby a peak na edru no we say this have full vim na eden ekọ any kwan say a slow back down and see mene no edin komo now no so what na adwen what we have to do now I be boama adwuma na eden akosro but na make catch you say e route say baby a obi a so atare papa ahye de a fa measurement ebra country bi a obi a na ye be pam e de am free e route 0242926493 sounds na the reborn so your ba na operate papa ahye uti bi a fa woni e kire ho enso to e formal den so meboa ama wonya wege no abofo sounds na we party and I say any event na ohia obi amna decoration ama the reborn ebeye ama for the reborn 0546925622 akuma specialist hospital so 100 do say dem 100 do many e ho na mko wo mpani akra megina so pemia masaba menemu eye interview for akuma specialist hospital 0249728410 meni Raske and wa ye hwe enkomo Raske but about acting so you are super good as I'm get them can as I say eno na me dey start here nti me do baby na me hu say nyese bia me for so say me be act na bisa bet okay do baby like you know yeah obe pursue say be we bi say ma ba he say nyem na me direct yeah me be act obe act so nem cheno ana say I even but oba e wa direct I come for colleague vlog oh yeah and me direct TV ko no ejina wono so onya ba dia oba juba because say me mama ni wo acting so nanka me relax because my brain oh there be no dey and so emfa because of far as I wa fa no ato so dey dey we push we wuram okay and yes and but I have more girls nice girls mama tundra wa fa che wa ha mama beauty yeah rama mo do people take advantage of them baby emfa no crowd okay to me no me because respect no so beba for because say the nipa ni si bu no na wo de sa no ma we ko to nanim no e ba say ma o respect so ba for okay because obegina say ogina ho ana wo ni na atina fine me ni aje bibi na wo ni na atina bombran ya bi o po be de o ye okay what am cheno che say e bia me ye be na obi su dina ba bia the way am ma friend no kura no wa ama no obi na bi obi say na o kra hwe ni ntina o mpese o pepa no ntina me sa no ma na de me fa nhye mitri me na me fa na ba okay me fa na na be wrap me fa na say me say enye sa de me fa na outside ya na is untimi gina obra onyo so David dey also ojo okay timi mi de ba so ba ju so inside the obeju so outside o say me de abakura ko enche ish na say mo abrotre for our money wo ho no so ne de aba ala obi also boss lady they be abrotre for so abrotre for right ba ku so feel pa abrotre no lie yeah say mo no e be kan back door fa number 2 ya no feel ya na say mo aso be so be ya ni live ya abrotre bi mo pressure o pressure blah ade what to be mo ba acha ba ku bi now the then can yet your friend be 25 ya me yan so say me ko wie call no ban sa hey and I say more me no be blow blay share you me be share
Oh, sini. Me nya so so odo. Country be na wo be gina phone so sa from an adwunu to friend. Country be no. About your friend. Country be. Say now that's what we ye kwa be how much na. Say America for any lead your money. One ma. Eh. You nya to oba na order. Well, but I na omo do e de. Monti a to da so ye. Monti a. No say ye adwuma. Ye adwuma wi a fine ye be dim komo a ye say hu sa de so e be ye adwuma. Say say wa feel, what feel be brace ana. Yeah, say hu. And dey asem be brace. Well, but me dey share there on tesa. O dey share there. Me dey share bi on tesa. On dey cool. What so I say? All right. Me here call final words na you call. Oh, odi a adwuma na de no kro nyame anim ni. Emu ode. Se de bia me ka no. Ena bibia no so no. Obi o wa sa de no so hwa na onu se na ni gye ho pese o ye bia no. They were come no. Okay. But ni nyina so ne se obeya akrapa na o ye de wabu ade. Okay. No na de bia na ye. Some more rules will be efuma amotwe na so. Oh yeah. Okay. And the omu nyina am ya we. Okay. Se maybe credit video. Okay. Ema akoye yi wonti no ye na so hu se emra ye de da. Ana osu ye producer na oboma hu se emra da ho. Emra wo ho a obefu. Okay, na mbese mbisa se o ye director. Say me producer na mbese me issue like here. Channels be na mefa. Ana me nya no kra. O be nya no. Be na mka so obefa channel process bi. Yo 24 obefa so. Wo fa so a na say ono so wo de fa nipa no so na say yet na say say accept wa na accept do aba. Yes. Sana more than. They say before be rem no there. Before. But say more or less more to say producers association. Sana ya no. Okay. Because ya ni anya ne sa e de enoma bebrebe ba ni ntawantawa ne ntokwa bi ni noma bi. Because obi we fa ba bi e ba sakra ma ye ma nipa no obre. Die oye legend na ogina no obre. Okay. So na mche no. Say bia me time adu ese me ye adwuma. O se me ye adwuma but me oni o ya we say me na me ye adwuma be wo wako. E unu ayi se o. Nipa no so wo mo bro. So betu and no ogina o set. Now so me so me no ye wanu. Na abema etan bia ye de. Ade wako kan bibia kire na. Sana this ye na anga sana hihye o mutrim. First na sara na na wo ho. But omuni se me na maybe me ni ofa no be din komo se bi na ofa no so no se de ote no o obi a o you open minded. Okay. O kan sem je na what ya dem je o kan sem je na o pese o hu se we ni se na tie nya on fa on fiti prekupe no aye na make this is to no de ye kan sem sa na me kan enkodi ntro nkyere no. Okay. Enkodi konkonsan nkyere no o you obi a odi konkonsan nkyere no be mo se asumasi we a wo kan o gina o yin be gina wa afre nipa na ma. Okay, I'm waka so. Yeah. Your first na sa no man e wo ho too much. And na e dey ntokwa ni no. Likee be here man of the moment no wa ball. Eh papa. Ona make us say unsi ye started from baby movie time. And ye dey ba sa and we say dem tie. Aha ma yusu na anti minim say dem otie. So na me che no. Oba no so aboa. Even me kura no aboa papa. Pa oni Shifo ene o ma ekeka wo nyina artist na wo nyina no o mu nyina support na eka ho ya o ma boa me pa in fact enye o ma na especially nye ofa nke be so ye bia ni ndu ho so ye moa no no so moa na ya ka dum ye bia aye tino aboa pa de obeka so moa de na ese ga nipa no o nyi aye the producer obeka so moa producer artist ni kan yen kura no wa beka say obi no ntimi nka obi ntimi for more of the interviews more na be eka o ntimi okay ntimi okay obi but me ntimi nka na asem bebre o because we need say the mesia idea classify no or a different me wura movie mu anka sana artist na me hu wo no ana o ye adwuma we support we no we ne de na wo YouTube na different. Okay. Yeboah obi. All right. You know we can testify to the Dr. Likee our system I mean or help for Bob you know boy obeto and obi say Poleeno of our body
only set so na o put you on or board promote you. What you be begging say bia one man is kebi. Exactly. What time kebi na dem. No follow me capre. Eti oye sana enkura ni nyina mo ya ba be pay at dey you baby I do baby na e bo. Go force baby me promote kuma wood. But that be so like he set so na mo ma fa akonya we encourage. Me dey na say me ko baby but mostly producers na be Raske ejuma no afre me Poleeno. Me ejuma o ma na ye mo what you say. Even class me ejuma different everyone na me na mo but producer na wo ho. Yeah. Ana ono ma me be ejuma ma no na like ka ho. Exactly. Nti e ba na impromptu say even kra no say on kan wo kra na oba. What you say. Nti e basa na enye ye na obi say na one side na ye promote one no ye promote baby what you say. Enfa akonya we nka ayi anopai me wo TikTok na obi ebe ye no say asumasi no say mu ayi kan say ade na ye nua Lewen ane yemfa ne emeka we no na say o ye de say wo okay ono oba say ye nyina nya jima but so director na was offering asana me de me de say o de hu hia nya me de me hia no okay me de me wo ho so oba say ye nya jima ye nyina ye no we de me nti was director o was a director ona offer artist ede ne ye adwuma enti e bia me wo as artist na me wo na director won frɛ me say yen ko ye adwuma me nti me frɛ as director mpa che won fa me ko twa adwuma debi o me de ni me de ni say me hu ni say me de na me ye no e ye nkakra na bet ono no de na bia ne standard na ni sikasem no me ni ma wa frɛ Jango. All right. The name still remains I'm strong Poleeno. I did that director I can be but I'm fan me say your battery no edumi mfidi na dey adwuma. Director. I me say wo friend na one na kasa na obeba e bia budget ad be man no betimi a and e basa so wa friend. Oh say no wa Canada da. Wa Canada budget. Asem na say wa kan bi da. Sama mate. Na say wa kan bi da mate ya say about sika bi say but na me kai amount to that. But we say ana make say we say producer na nyame nko a. Okay. Otem je nyame me nko a. E bia me dia me ye no me nya time say me na ba be dey. Aba be. But say asase ne ye no nka ho. But for now no say why na so ba be kan ho dia then ye tena say dem ka say nyame nko a na me ye dey. Me ye we ye mpanifo ho. Oba inyina ne no matena say oh e bia say that's what you just say. Ne ya mana hu standard of sky bia oba je bia no no nso no anya ne hwe there be na say oje 1000 cry man say na 1000 no obe so oh there be I'm not talking for le winner I'm talking for say bia artist bia say oje 1000 say a day boso me untwa 1000 sa so unya 20 days as say 20000 ni mum den ke nnu nnu why den nnu ono no den yeah I will just manya so Blanda na make say yeah you your home because yeah taz ni yenya salam be chire yenya ke ma YouTube na uni to no akro no o hwe ne de no o bo hu say yes enye simple sa be 2000 na say me use 3 days at 30 million da bi yenya yenya I for the name say remains I'm strong Poleeno. Me so beji dia na say. Ka fa. Me kan to na say kai bia obeji dia say bia chiri. So friend that can. Ana me na. Say ska obeji me didi na tem. Enti na me so the friend that. Me say me ko campo. Ska no obeji me didi. Na dey na wonim say wo bi ka say me mum de me no. De me menya ma na e bia na omo wo ho no. De mo bit me tua ha. But mo try some from my ground na bem. Ima ground nya na nkepe. Ebi ni say si ye di matter da ye de abi. Si ye gusu aye kakra. Inya do asamo e be gusu. But be no kwa am so fa ni na di nkoma be gusu aye. So no so beti na ye de. On de o metum ni nya adwuma akra ni ha. Tina na asamo amra. Na na mba cho simpa. Presto enya. Ehia no mra no mejinya okumade akra so ankinya mu kakra ayi be kan say minua back ka kire nse Mr. no me gusu a me twen no ayi kan say
Abra Mafia. Abra Mafia. Okay, me Abra Mafia, you know, me be started. I say, catch you do my calendar. Next week Sunday or no beef. O didn't fufu ni ya when energy no vessels this kind of party I won't pardon you. I mean more we have Abra Mafia. Oh yeah, in fact mama no. Me father me because I na mom born like him mom. Yeah, wo ono akura pese na nke ye better say me say time no na ni ho ma. Ono ne ye no. Okay. Nti unse beduru ono bia na ono no ye na adwuma. Okay. Na beduru so yeso ye nti na ma. Try na mom fix. Ye Abra Mafia pa na obesia. Ye na ofasem ko eyi no. Yeah. Na ye plan na say ye be ye Asia na ye. Me kwa me say me story bi ho a ye so ba be. Be me o de hom na me. Okay, what can you do but hom na me charge me for. Ono so awani ka charge. No ga was o man. O de ya credit boost al say. Me so afre wa. Neze Kevin wa obo nye. O me bo na ye. O me se me sa man di. Wa Abra Mafia. Abra Mafia. Na me ma no betima ye kra cheme. Oh yeah, exactly. Oh on there. Vivian we nipa o. Ukraine me Vivian nya se bia tia na ye ka. Na so woni o tem o yi nipa se. Vivian. So fact. E mani nyina ka se Vivian na ye nipa. Vivian wo ye yum ye. Wo ye good. Oh Charlie. Get ne de me kana se me de me a. Nya me so e hira no. Yeah. Vivian de o yeah, fantastic. Oh yeah, good. Me penasem. Penasem ankasa. Face dia me hunu industry na. Who me and our farm is a man, so my father, and then yeah, super good. And no dear, Obia wa ben bia on no a related be any boom, sir. Yeah, on say nipa o dear, and ya finish, obi be do one dance. In your new a cabineza say na industry now, destiny obwa. Bill Crabbe can answer. Na say, like me who they were missing can. Omo you good. Enche I can say a friend say me bay Swendila. Okay. We used to no so enche so we can be try be okay. And yes I best start here using more best start here or say ba enche. They say them but that's na baby and they say YouTube them switch baby. Yes. They say YouTube baby ni a switch na because we call almost baby okay. All right, the name still remains Armstrong Poleeno. The high Poleeno Multimedia. My name is Raske, director Kelvin, and it's not high drink and common a full of fun. What I say, can we be nature? Yes, sure, fache. As I grow ne basana, it me can be an answer. And I say, yes, we be not join say be a only pebina answer na and tisa fache. Subscribe to channel. Let's subscribe to us and to my YouTube channel. I will YouTube here. Na a lot of videos I director Kelvin and I directed or acted there friend Raske by or directed there friend director Kelvin Macram.